Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Tapaka ali en direct ça. Ialagna tsigny tapaka le en direct nisy niantso koa telefôny teo tegna ialako tsigny aminareo jiaby toizantsika izy fa miala tsigny za fa anareo aza mbola miantso aza misy miantso fa lasa tapaka le en direct atsika résumé koa zany izy niany zany fotoagna miaraka amin'ny likerve za zany nangataka fotoagna ty taminazy satria zaho anisany nagnaraka vidéo likerve fahela ka gaga za mahita raha ataony ino laoko raha ataon'olo ty amizay fa nieritreritry tamizay fotoagna fahela tsy azoko na 4 ans ou 5 ans passé andro raiky za mahita likerve ty tsy maintsy apetrako aminazy le fagnontaniagna le zavatra ataony agnatin'ny vidéo nazy iarahantsika mahay io ke comme par hasard fa ela nieritreretiko hoe ty fanojo ty ao amin'ny likerve comme par hasard tamin'ny révion'ny bonne année teo zay mifankahita tamin'ny lalana tsy lavitra tramonazy ty de niresaka teo zay de niproposeko taminazy hoe karakory za mba misy fagnontaniagna ty apetrako aminao ataontsika vidéo rohatra mety aminao mikasiky vidéonao aby regny fa ndraiky raha ataonao vidéo io za taminazy fa tegna misy raha mahagaga zaho za le inspirationnao le feelinganao za taminazy de likerve izy nagnano ya tsy problème ho izy de hitanareo moa zany nitandranonazy tato namezamezany nisotrosotro eo zay teo amizay zany andamindamina zegny hoe mikasika le vidéo de teo amizay zany nanapa-kevitra aloha atao en direct zany le atao en direct zany le vidéo fa tsy atao vidéo tsotra zany de izy ty zany sao de misy miamby ihany hoe misy asany hitako commentaire anareo hoe andeha anompa koa likerve niany tsy atompoko satria ampazoko zegny en direct nay ty de fa niresaka zay fa misy règle zegny niresanay hoe aveo zegny le vidéo eto zegny andeha metraka fagnontaniagna aminazy za fa tsy andeha hoe ambela likerve agnano zay raha tiana atao karakara zegny ke likerve zany eto zany tsisy fanompana zay tsisy teny ratsy zegny fa andeha amontany mikasikasika likerve mikasiky vidéo likerve zegny fo zegny vidéo ty niany ke sao de misy agny fa hitako commentaire ny sasany eo ino koa ompa ty niany ino teny ratsy niany eto tsisy zegny eto niany ty fa amy page likerve agny hafa amy page baby film gasy eto hafa koa zay zegny olo samy managna personnalité nay samy managna couleur nay voilà donc tsy ataoko lava resaka zegny tonga de ataontsika drakidraky eo mampotaka tonga de vavany vianao raha likerve raha ty ato fa izy olo fa miambigna anao ato tonga de fa lefatsika fagnontaniagna lefatsika raha jiaby masikiny tsy madigny raha ela efa ela koa niamby voilà io izay io le la likerve tsara nareo jiaby mbola tsara nareo jiaby salanitra nareo jiaby vahoaka malagasy bon atsika tsy olavako raha igny tonga de vava raha ty za zay likerve izy volako taminao igny misy fagnontaniagna tiako apetraka aminao aveo koa misy fagnontaniagna maro koa napetraka n'olo mpanaraka atsika zao io maro olo nagnano commentaire zegny misy fagnontaniagna zegny tiandreo apetraka nisoratiko eto izy maromaro izy ty de apetrako aminao eto izy ty fa na zegny na tsy zegny anao tsy voatery zegny ohatra misy fagnontaniagna tsy tianao valiana anao afaka tsy mamaly satria bon ohatra hoe mikasiky vie privé nao afaka tsy valianao satria olo jiaby samy managna vie privé nazy na za managna vie privé ko na olo mizatsika zao managna vie privé zegny afaka valinao zegny afaka valinao eto tsy problème lasa karakory zegny zegny anaovantsika izy bon za vonina parianao za vonina fagnontaniagna voalohany likerve antsika hiditra amin'ny resaka
iny ty biographienao mikasiky liqueur be zay. Fagnontaniana zay karaha ty liqueur be. Marigny tsara kenika anareo azafady e. Anareo mpagnaraka regninareo tsara, ohatra hoe misy tsy regninareo na misy tsy mazava, alefasanareo commentaire. Maregny anareo. Tsy tandreo tsara anao. Maregny tsara anareo. Maheno. Anareo alefasa maheno tsara anareo ato. Anareo manaraka. Anareo maregny. Oui, merci. Bon, fagnontaniana voalohany liqueur be. Azo moa tegna anarany, iza tena anarany liqueur be, fa liqueur be zay sa misy anarana hafa. Misy baka olo hitanao Facebook, tsika pseudo mampiasa anarana hafa nefa misy tegna anarana anazy. Sa efa anarany Luc zany liqueur be sa misy anarana hafa liqueur be. Tena anarako liqueur be. D'accord. Nom de famille nakay Luc Hervé. Tena anarako Luc Hervé. Anarako Hervé, fanampina anarako Luc. Firtogno liqueur be manambady mananjanaka ary aiza liqueur be mipetraka. Zaho divorcé. Zaho mipetraka Toulouse. Fa zanaka anakay misy olo mahay. Mais zaho tsy anonona zanaka anakay firy zanako lehilahy jiaby manangy jiaby fa misy ndraiky gasy maro mahay. Zaho misy zanaka. A Toulouse eto zanako. Ok. Aiza tena fiavian'ny liqueur be Madagascar? Faritra aiza na faritany ohatrohatra? Zaho boka Majunga. Majunga, teraka Majunga liqueur be? Zaho boka Majunga, zaho teraka Majunga. Ok. Zaho zanaka Mahajanga. Tamin'ny taogno firy liqueur be niala Tadabo, ary ino antony nialan'ny liqueur be ta Madagascar? Resaka hoe fitadiavana ravinahitra sa voahenjiky tamin'ny politika na misy zavatra hafa? Zaho nialako Madagascar, resaka ravinahitra. Andeha hitady zany? Zaho andeha hitady. Fa zaho tsisy zaka maloto nialako ta Madagascar karaha olo sasany miala Madagascar misy mangalatra Madagascar any reo milefa mandeha aty velony aty. Zaho tsisy na mamono olo boka any reo milefa mandeha aty. Zaho tsisy affaire maloto ta Madagascar. Tamin'ny taogno firy nialan'ny liqueur be ta Madagascar? Zaho niala Madagascar tamin'ny 97. 97, fa daté fa tompy tanàna tamin'ny 97 didiratsiraka mbola tamin'ny pouvoir tamin'izany. Ok, bon. Tsika hidrika amin'ny fagnontaniana raiky ty, 4e izy ty. Tsy tia anisan'ny fagnontaniana niambiasiko anao hatrizatry zay. Ary maro koa olona nangataka nametraka ty fagnontaniana ty tamin'ny commentaire atao. De aloha ataontsika aloloha izy fa maro olo mangetaheta amin'ny fagnontaniana raiky ty liqueur be. Zao le fagnontaniana liqueur be. Fa nagnino anao liqueur be miteny ratsy manompa malagasy rehefa anao mamoaka hevitry kanefa anao mba malagasy? Ino mahatonga anao mano karaha zay? Io tsy ompa. Io tsy ompa, io teny masina. Andesina amoazana olo matory. Io tsy ompa. Tengoneninao ohatra zafady mela tsy mipory. Io karaha le malagasy aminareo avaratrany miteny hoe le namboarazana. Le namboarazana zany koa ne zany ratsy aminanay Mahajanga any. Amboarazana. Dikan'izany amboarazana. Fa nanay resaka karaha hoe tengoneninao zany tsisy dikany zany aminanay Mahajanga any. Zany bonjour nay ndraiky goûter-nay marandray. Tohizatsika fagnontaniana satria maromaro izy ty ato liqueur be. Anao matetiky amin'ny vidéonao hitako hoe Madagascar mahantra, Madagascar pauvre, mijaly zao. Liqueur be mba anisany mba manampy olona Madagascar na olona tsotra zay na fikambanana hoe ohatra hoe fikambanana
mikarakara zanak'olona mahantra na zanaka kamboty regny mba manampy zegny anao Madagasikara sa karakory? Hoe za manampy mazo manontany anareo amin'ny faritra atsimo any. Ohatra ameko anareo antaninareo député Goulam Houssene. Ah ouais. Marie Goulam Houssene mazo manontany anareo amin'ny faritra atsimo amin'ny Kere any, mazo manontany anareo antaninareo député Marie Goulam Houssene io hoe karakory marina karakory Luc Hervé. Misy fondation zay Luc Hervé sa? Zaho tsy manana fondation. Fa zaho raha fa mahita mandalo amin'ny Facebook raha mandalo, zaho mahay mahita hoe iza tena responsable anatiny ao, zaho manampy. Manam-piarabola. Zaho manampy zaho mandefa vola, zaho manampy arabola. D'accord. Ya. Ok. Ty misy fagnontaniana raiky Luc Hervé. Ya. Luc Hervé. Firy kilo jamala lanin'ny Luc Hervé isan'andro? Agnatin'ny andro raiky zany firy kilo jamala laninao? Fahaterena napetraka an'olo tao izy ty. Maro anareo miteny fa zaho mifoka jamala. Oui, zaho mifoka jamala fa zaho tsy mifoka jamala isan'andro. Ka tsy mandeha Karaha ity, anareo mahita fa zaho mifoka jamala. Zaho tsy mifoka jamala fa zaho mifoka raviny taba. Zay mahatonga izy ohatran'ny olo osina jamala e. Zay. Luc Hervé mifoka jamala fa tsy mifoka jamala isan'andro. Isan'andro hoe zaho mifoka jamala, zaho tsy mandeha amin'ny kilo zany zegny le izy tsy mandeha. Zaho tsy mandeha amin'ny kilo, karaha olo mifoka sigara. Anareo mifoka sigara reo, firy kilo sigarety fokainareo isan'andro? Firy kilo sigarety fokainareo isan'andro? Aïe. Ok. Voilà. Magnaraka fagnontena magnaraka Luc Hervé. Ino mahatonga Luc Hervé tsy misy olo lokon-damba na tsy misy olo couleuran'ny lamba, tsy maintsy couleur vert armé zany couleurany akanjon'ny Luc Hervé? Za tia raha mahintso. Tia raha maintso zegny. Karaha raviny kakazo. Za tia zaka mahintso. D'accord. Reky mazava amitsika zegny fa hoe lambanao zegny maro be lambanao fa couleur mitovy maro presque lamba fa zaho armé zany. Ok, bon. Ty misy fagnontaniana raiky amizay koa ty. Ty zegny anisan'ny za mihitsy ny tompon'le fagnontaniana apetrako aminao zao io. Resaka fivavahana. Tsika hiditra amin'ny resaka religion. Hitanao Luc Hervé matetika amintsika malagasy misy zany mpino silamo, aveo koa misy mpino kristianina. Hainao raha jiaby zegny. Matetika entre les deux zany ny malagasy na zamba karaha zegny. Fa ny Luc Hervé anao sady tsy ambadika aty sady tsy ary, sady tsy mpino silamo anao, tsy mpino kristiana, tsy vitan'izay koa anao mbola tia manompa manasasa ny mpivavaka malagasy jiaby Luc Hervé. Asa afaka zavainao satria en plus zegny tsy vitanao manompa, efa hitako koa zany videonao hoe nandoro beboly, nandoro Coran. Asa afaka zavazavainao mikasiky raha jiaby zay Luc Hervé? Ouais, avy amin'ny fivavahana io. Avy amin'ny fivavahana io mampabadina antsika vahoaka malagasy. Avy amin'ny fivavahana io koa, io fivavahana io mampahantra antsika vahoaka malagasy io. Fivavahana vahiny, finoana vahiny, zaho tsy miteny finoana antsika malagasy. Fa finoana vahiny. Kristianina maboka e. Kristianina boka ny Italie. Islam boka ya. Islam boka na Arabie Saoudite any. Za mametraka fanontaniana aminareo. Moa ve misy finoantsika malagasy amreo tany misy finoana petraka amitsika reo.
karaha kristianina zany misy finoantsika malagasy any Italia amin'ny Vatikany, misy finoantsika malagasy any Arabie Saoudite amin'ny tany misy prophète Mahomet ndreo io. Tsisy finoanantsika malagasy any. Ino mahatonga antsika mandeha maneky? Izy koa tena marina, tsara marina finoana io tsy nandesindreo ta Madagasikara tany, fa ino tazomindreo nandreo. Fa matoy izy io nandesindreo amin'ny tanitsikany, zaka tsy manjara andesindreo amin'ny tanitsikany, andesindreo manabado atsika, manavendrana atsika, ziska mizanaka atsika. Bon, bon, ya igny raisonnement-ny Luc Hervé igny, fanontaniana fony ataoko te. Finoana io mampalanitra anantsika. Bon, Luc Hervé, fanontaniana fony ataoko te fa za tsy débat, donc za tsy amaly fanontaniana anao fa za mametraka anao mamaly. Zay de asoditsika izy, tsy hoe asoditsika fa ataotsika fanontaniana magnaraka satria maromaro fanontaniana fotoagna mahafahely tabela, misy fanontaniana magnaraka zegny apetraka aminao. Fanontaniana ka ohatran'izao Luc Hervé. Tsy indreny eritreritra anao ndraikindraiky, tsy indreny eritreritra hoe amin'ny malagasy jiaby tezitra aminao reo, amin'ny malagasy, amintsika malagasy, amin'ny fanompahana ataonao reo, miteny ratsy ataonao io, misy aby sasany efa mivolagna hoe Luc Hervé oladala, Luc Hervé devoly, hitanao aby zegny amin'ny commentaire anao, amin'ny vidéonao, Luc Hervé tsy manjary, tsy lasa eritreritry zany anao ndraikindraiky na anao matory amin'ny aly na hoe anao andavanandro amin'ny ino ty alahelon'ny malagasy, amin'ny eloko malagasy, amin'ny ompa ataonao sy teny ratsy ataonao sy fanavendrana gasy ataonao. Zaho tsisy eritreritra hoe zaho enjen'ny eritreritra ino zany tsara namono malagasy re mamonona anareo reo ro tokony enjen'ny eritreritra fa tsy zaho ny tanako ty tsisy lio oka zava-tsara aminanareo tsara, tanako ty tsisy lio, tany any Andry Rajoelina ndraiky Ravalomanina Ratsiraka ro jiaby reo tanandreo misy lio, fa tanako ty tsisy lio. Ino tokony mampa enjen'ny eritreritra amin'ny Luc Hervé am'zany? Zany miteny raha marina ary miresaka aminanareo vahoaka malagasy, raha tsy anareo ompaina, raha tenenin'olo tsy dirany tsy miditra anatin'ny lohanareo, loha benareo io. Zero question. Raha anareo tsy ompaina, tsy miditra anatin'ny loha benareo io zaka tenenin'olo. Iny tsy teny ratsy fa io teny masina, andesina amoazana olo matory. Fa io tsy teny ratsy. Teny masina malagasy. Teny malagasy zaka teny ompa teny fa tsy teny vazaha no. Ya. Bon. Ok. Ty zako fanontaniana apetraka mily koa ty, misy olona nametraka fanontaniana ty. La famille-nao na ray aman-dreninao Luc Hervé na rahalanao na babanao le kiboraiky aminao zany mahita vidéo ataonao reo zegny. Zareo tsara ny tenanao, tsisy zavatra tenenindreo, tsara ny tenanao zany zareo. Karakoa réaction ndreo mahita vidéo ataonao ray aman-dreninao zany na la famille-nao tsy reo kiboraiky aminao. No, reo tsara nisy ny teny nanakay reo. Reo tsara nisy ny teny nanakay, ary reo tsy masaky ny teny nanakay reo. Satria zao tsy tsaiky zao. Haiko tsara zaka ataoko. Andeha teny nanakay, andeha teny Luc Hervé andeha teny ino. Tsy mahazo ompa. Zao nata avanakay ompaiko. Nata avanakay kibraky aminakay ompaiko. Izy koa mianatra amila mananitra nanakay amin'ny zaka marina. Ok. Bon. Resaka politique ela tsika Luc Hervé tsy be tsika tsy andany fotoagna ela satria pazo ty Luc Hervé izy fanazavako taminao aloha na tsika en direct ty. Pazo ty zany za tsy magnano politique satria tsy zegny mihitsy tanjonaka amin'ny pazo ty zany. Sady za moa tsy mahay politique.
fa atsika hiditra ely fô juste fagnontaniagna araiky fa voatsika fa toizatsika fagnontaniagna hafa zegny le fagnontaniagna fagnontaniagna zany karaha ty Luc Hervé ino ma tsy hatiavan'ny Luc Hervé politicien nitsika malagasy na ny mpitondra ankehitriny na mpitondra ny fandimby jiaby zegny ino ma tena tsy hatiavan'ny Luc Hervé reo olo asa afaka azavainao na araiky tsisy tianao Luc Hervé tsisy na araiky mpagnano politique zany aminakahy zao ohatra hoe za zao hoe mety hoe za tia raha président zao za mety hoe tsy tia hoe fitondranan'ny président zao fa ny anao zany président jiaby ny fandimby nitondra Madagasikara jusqu'à zao zany tsisy tian'ny Luc Hervé aveo reo mpagnano politique jiaby tsisy tian'ny Luc Hervé asa afaka azavainao eto koa zegny makasika zany Luc Hervé reo jiaby reo tsisy tiako ata raiky nanomboka tamin'ny Didier Ratsiraka tsy tiako nanomboka tamin'ny Didier Ratsiraka zao i tsy tiako zaka zany ainareo tsara raha ohatra reo jiaby reo olo tsara na nisy raiky taminandreo tsara Madagasikara io tsy faran'ny firenena farany mahantra vahoaka malagasy tsy mahantra karaha zao io fa reo jiaby eo nanomboka tamin'ny Didier Ratsiraka reo jiaby tsy manjary non dikan'zegny raha azoko tsara tianao zaviana talohan'ny tombokolay président asoko dabilay tsiranana misy ny tianao tsiranana zany tianao tamin'ny androny tsiranana za mbola nahita karakory fiainana farafarany fa raha miaraka niditra Ratsiraka 4 ans mikamy naizanay 4 ans zany Didier Ratsiraka voanalohany bon ajanontsika igny toizatsika resaka izy volamizay za tsy tia resaka politique loatra fa izy ty zany fagnontaniagna marobe zay olona metraka fagnontaniagna ty voatery zay tsy maintsy napetraka aminao fa atsika fa hiala agnatin'ny politique izy ty tsika resaka zavatra hafa toizatsika fagnontaniagna asa karakory mety toizatsika ok ya ke resaka hoe anao hoe miteny hoe malagasy tsy mitandregny olo tsy azo anazavana raha tsy ompana zay ozy anao teo ka anao zegny ma tsy magnety tsy mahita moyen hafa afaka azavainao hevitrinao amin'ny malagasy ankoatrany manompa zany ohatrany teny ratsy tsisy hevitra hafa na moyen hafa afahanao manazava amin'ny malagasy misy moyen hafa mais zao tsy andrika aloha malagasy mbola matory ka tsy maintsy mila ompana zegny mila ompainao izy mifoa mafa aminay malagasy zany raha fa nareo mifoa eo amizay misy hafa koa fa zao anareo mbola matory anareo mila foazina minompa amin'ny toromasonareo anao koa matory anao mareny olo manompa mafy bokany anao tsy maintsy taitra anao miteny azovy olo manompa zany ia olo zany ia anao miboaka amin'ny varavarany tranonao anao mitsanga i olo io mafa aminay bon fagnontaniagna manaraka Luc Hervé misy problème amin'ny côtier manao Luc Hervé sa karakory satria matetika anao kafa manao vidéo toujours manompa côtier miteny ratsy mivolagna côtier vendrina surtout zay baka avaratra azy avy Diogo za baka avy Diogo ka zegny anisan'ny fagnontaniana ela niandrasako anao amin'ny fagnontaniagna zegny satria mba miconcerne za mihitsy le raha za sady malagasy mbola avy avaratra avy Diogo teraka ta Diogo tombo ta Diogo za hitanao io ka hitako tsy maintsy apetraka aminao fagnontaniagna ino antony ino anao misy problème amin'ny côté sa misy côté na avy nagnara ratsy anao sa ino zegny tsy hatiavanao côté surtout zay avy avaratra tsy hoe nareo boka avaratra tsy tiako fa nareo boka avaratra ao maro aminanareo dindery
anareo mihitsy ndro mampiseho fa hoe anareo mpanoanareo tanàny politika bory zany tanànarivo reto. Atsika fa tsy miresaka politika, atsika fa tsy miresaka politika. Maro aminanareo dindery. Ary tsy anareo boka varitra foana voaompa, fa natazy zay boka mahajanga koa mahazo ompa. Atsika côté, atsika mitonga vasaina. Fanontaniana manaraka Luc-Hervé. Oviana Luc-Hervé mikasa andeha Madagascar, andeha dago. Fa misy programme andeha any sa hoe karakory zay. Maro be olo magnontany mametraka fanontaniana. Oviana Luc-Hervé mandeha Madagascar. Zaho zio aloha zaho mbola tsisy programme zaho andeha Madagascar. Satria mbola délestage mbola manadary aminanareo ao. Fandrepalemana zany mako zany fa tsy tataraina koa kabary fandrepalemana. Ino moa andehanako amin'ny Madagascar tany tsisy fandrepalemana. Zaho fa zatra mipetraka amin'ny tany misy jiro. Mbola maro tany tsy hitako tiako andehanana. Fa tsy Madagascar raiky. Zaho miala amin'ny France, zaho Madagascar, miala amin'ny France, zaho Madagascar, miala amin'ny France, zaho Madagascar. Izy ma tsisy tanàna, tsisy l'Amérique, tsisy Espagne. Tsy andeha atoato zany Luc-Hervé Madagascar. Ay, asivy jiro tsaindraky. Misy jiro agny, misy raha jiaby. Yawa. Misy ambiance agny. Ataovy tsara fandrepalemana na misy ambiance. Zaho avy any koa zaho le dépouillenareo paka amin'ny tennis nakay jiaby. Bon, toizatsika resaka Luc-Hervé. Maromaro koa nametraka fanontaniana hoe Luc-Hervé ilatsaka ho filoham-pirenena amin'ny 2023 ary sa karakory? Ilatsaka président amin'ny 2023, président de la République. Zaho tsara mpanano politika. Zaho tsy mpanano politika. Fa zaho olo mamoa olo matory. Zaho tsy mpanano politika. Ataoko iny ministre, ataoko iny député. Ya, fa tsy voatery politique milatsaka président. Misy pasteur, misy ino milatsaka président. Zaho tsy mpanano politika. Fa izy koa ndraiky anareo miteny hoe Luc-Hervé andesitsika, ilaintsika Luc-Hervé andenentsika reo dahalo reo. Reo dahalo ambony latabatra reo dahalo mpangalatra omby reo. Ilainareo Luc-Hervé. Ka io zao vonina zao. Fa zay nitratrako izy tsy maintsy mandeha amin'ny bala. Izy tsy maintsy mandeha, tsy maintsy azony bala amin'ny lohany, na izy mandeha ry amin'ny prison manara-penitra any misy andreo. Ya, mazava fanontaniana raiky. Luc-Hervé tsy latsaka président. Io zao raha ohatra nareo anentsika dahalo. Tsy latsaka président izy. Fanontaniana magnaraka Luc-Hervé. Anao hoe tena anao tsy latsaka amin'ny 2023 mazava iny. Zaho tsy mpanano politika. Amin'ny 2023 amin'ny candidat fa maromaro candidat mandehandeha agny na eo président Pernasa Andry Rajoelina mba azovy zegny izy candidat tiany Luc-Hervé toanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2023. Zaho manohana candidat vaovao. Efa misy agnarana mandehandeha agny sa? Non, misy malagasy ne maro nianatra. Tsy Andry Rajoelina raiky ndraiky Hery Rajao ndraiky Ravalomanana raiky mahay mitondra firenena. Misy malagasy mahay mitondra firenena, misy malagasy nianatra. Fa le olo nianatra, olo tokony mitondra firenena, tsy reo ro andeha fidinareo, fa le olo manome t-shirt, manome menaka, manome vary, mampijanonareo anatin'ny 5 taona. Amizay le vary. Bon, Luc-Hervé, mazava igny, mazava valin'ny fanontaniana igny. Toizako fanontaniana, Luc-Hervé. Ianao Luc-Hervé fa navinanao militaire sa karakory? Zegny fanontaniana.
Za tsara nanao militaire. Fa zaho mahay mitifitra. Zaho mahay mitana basy. Zaho mahay mitana basy. Ary zaho mahay mitifitra. Fa zaho tsara nanao militaire. Tsy mila manano militaire foana no mahay mitifitra. Ndraiky mahay mitana basy aminay aty zaza fito taona fa mahay mitana basy fa mahay mitifitra. Hitanareo jiaby ray mandeha amin'ny télé reo. Ouais, ok mazava fanontaniana magnaraka. Ino moa tsy atavan'ny Likerve jeune artiste, surtout pire jeune malagasy ary côtier koa, mbola côtier fo, artiste côtier pire côtier, tsy tian'ny Likerve ndraiky na nisy vidéonao bomboclate efa nataon'olo terme bomboclaten'ny Likerve. Noho tsy fitiavan'ny Likerve zany pire tanora côtier, artiste côtier jeune. Ino antony asa afaka zavainao Likerve? Za tsy tia hiran'ny vody. Za tsy tia hiran'ny vody. Karakory ma hitiavanareo hira anatin'ny clip manangy misik sitringy, lehilahy misik bikini. Karaha ino hira aminanareo moa? Anareo zany mieritreritra fa zaho koa mila tia raha karaha io. Hira bomboclate. Zaho tsy tia hira mivody. Malagasy mahay mihira. Zaho tsy mila hira tsisy éducation. Jombilo, mama sosy, tsy haiko ino atao. Resaka hira fitiavana zany tsy tiavan'ny Likerve. Ino fitiavana hira fitiavana? Fa kanefa za agnazava hely amizay zay agnazava hely hoe amin'ny volana anao ty hoe hira fitiavana na pire taloha mihira fitiavana na hira maleo reny maro hirany maleo mihira fitiavana. Ireo vahiny anao ty américain manao resaka américain tianao pire américain taloha légende aby reny hira anao mahita hira hira fitiavana zany olo misy fitiavana. Karaha tsy hoe resaka hoe hira fitiavana anao hoe very hoe hira fitiavana tsisy ino ty ino tsy tianao zay le hira fitiavana. Maro na pire taloha aby reny na pire mampalaza Johnny LD reny hiran'ny Johnny LD presque 70% hira fitiavana. Que je t'aime jiaby reny. Oui, mais Bob Marley hira fitiavana. Bob Marley, oui, Bob Marley hira fitiavana. I wanna love you. Hira Bob Marley jiaby hira fitiavana. Oui, hira Bob Marley hira fitiavana jiaby. Ka tsy le jeune zao zany mihira fitiavana. Anao raha teo volany andrasimo tsy jeune zao ty mihira fitiavana tsy mahay mihira. Fa io zany aminakazy sambany ino ty spécialité nazy le olo. Avoa tsy olo jiaby andeha hiaraka hira hoe misy volanao hira misy éducation, mila hira mikasiky révolution. Olo jiaby koa hiditra anaty ao. Tsisy goboky lasa borné koa tsika Madagasikara. Tsara koa zay samy mandeha ty ino natao hoe mpanakanto. Natao hoe mpanakanto. Anao mivéhiculer. Oui, azonao. Anao karaha tomobily mitondra olo. Azonao? Fa tsy hoe anao koa tsy hoe anao chauffeur mandeha mamono voyageur. Azonao raha tiako tsy haiko na azonao kelikely raha tiako tenenina. Ka izy boka teneniko aminao zay hoe mais mpanakanto izy amizao fotoana. Misy pire jeune zao io mihira resaka fanabeazana mikasiky fampianarana mikasiky fivavahana. Jeune pire na jeune côtier maro be mihira hiran'ny fivavahana na mihira mikasiky éducation mikasiky fianarana na misy aby namoaka mikasiky hiran'ny coronavirus zao io. Fa
za aminakafo zany le olo zany le jeune mihira hoe mihira mpitiavana aminaka zany tsy amezako tsigny satria tsy zaro jeune mpihira gasy namorogny hira mpitiavana. Atsika le resaka la muzikany atsika makataky ny vitany vazaha atsika misy la muzikitsika fampotra an'iny zany atsika makataka zany atsika tsy maintsy karaha zay fiainana na karakory ataotsika na karakory fa resaka hira fitiavana légende américain tiatsika io anisany mampalaza américain mihira fitiavana mampalaza na iry anao tia Scorpion hira Scorpion reny en anglais koa traduisero en français hira fitiavana aby jiaby regny légende jiaby taloha regny iry zao raiky français tian'olo be Claude François regny hira anazy jiaby hira fitiavana. Iry Céline Dion hira fitiavana jiaby regny presque hira fitiavana. Donc zay raha ohatra hoe tsy fitiavana ohatra hoe hitako hoe diso zay anao hoe tsy fitiavanao hoe jeune zio ty mihira fitiavana. Ah non, c'est comme ça. Sambolo amin'ny base tiany atao misy olo zany manira chorale évangélique misy manao iry tsy hoe artiste jiaby zo io tsy artiste jeune tsy tiany Luc Hervé. Ah d'accord. Azonao? Ah ok. Diso olo mieritreritra anazy zany. Azonao? Zaho mitandreny la musique karaha Ia Stéphanie. Zaho mitandreny la musique karaha misy la musique Noawa, misy tsy la musique nazy jiaby tiako. Zaho mitandreny karaha Ia Ninasy. Azonao? Ok, maro. Bon. Allez, tozatsika fagnontaniana magnano. Tsy hoe artiste amin'ny fotoana zio io fa zaho haiko Ia olo mahay mihira tiako. Fagnontaniana manaraka Luc Hervé. Fagnontaniana manaraka, fagnontaniana narom-pangataka izy ty. Anao io ma Luc Hervé, anao Luc Hervé amin'ny zavatra ataonao jiaby, amin'ny vidéo ataonao jiaby miresaka politique, miresaka nino, ompa rehetrarehetra. Est-ce que misy olo zany ambadikinao, mampirisika anao na hoe manefanao sa hoe choix-nao sa etaetanao manokana zay anaovanao io ma Luc Hervé anao io manompa miteny ratsy manenjiky mpagnano politique karaha io samy misy olo derrière anao manefanao na mampirisika anao ataova zao fa choix-nao izy. Zaho tsisy olo manefa zao. Zaho tsisy olo mandrisika ananakay. Zaho tsy olo draba. Andeha risiriska. Zaho tsy olo draba. Zaho misy vava afaka miteny. Maro misy vava fa tsy afaka miteny. Fa zaho misy vava, zaho afaka miteny. Zaho miteny zay raha tiako tenenina. Ary tsisy olo masaky mandeha manakana zao. Tsisy olo zay mampirisika. Tsisy olo. Tsisy na iza. Ary tsisy olo ambelako mandeha karaha hoe mividy anakay zany. Hoe vidinao zao andeha hiteny. Zaho tsy voavidiny vola. Ok. Mazava zay. Fagnontaniana vatsika koa le fagnontaniana eto. Fagnontaniana manaraka zany. Ino zany sakafo na kabaka tian'ny Luc Hervé? Kabaka surtout zany kabaka tianao andavanandro zany. Zaho tsy mifidy sakafo. Zaho tsisy fady zany amin'ny resaka sakafo zany zaho tsisy fady. Zaho mihina poronko. Zaho mihina na tamboa io. Marina? Na tamboa. Izy koa nareo mandoky amboa. Zaho evitenareo amin'ny tranonareo. Hoaniko. Tsisy olo boka andeha andoky amboa. Zaho tsisy fady. Hoaniko jiaby je raha jiaby mety hoaniny. Zaho tsisy fady. Luc Hervé viavy ohatrany ahoana zany metimety amin'ny Luc Hervé, viavy tian'ny Luc Hervé. Viavy fotsifotsy, maintimainty sa bohatra mahia sa viavy karakory zay tian'ny Luc Hervé? Manampy jiaby tiako. Anao tsisy goût zany amin'ny manahy karaha ataonao amin'ny sakafo. Non, zaho misy goût fa zaho raiky foana andro mahay azy.
Tsy atsafaka ambaranao ety zegny Zaho raiky foana ro mahay gonakay. fotsifotsy na mentimenty na Fa managy jiaby tia managy jiaby tsara. Ohatran'ny za zao zay za tia manangy Ewa. boatra zany teo. Anao zany zany tsisy leny mandalo zany tianao. Raha resaka Terrain zany. ouais, karaha hoe Terrain. resaka physique zao mahay ia. Zao mahay gonakay. Fa manangy amin'ny anakay, nakay jery ro Ok. Ah, jery zany essentiel zany aminao. amin'ny anakay Avant tout zany le. nakay Ah, ok. tia Azoko. tia aloha. Ok. Azoko. Zaho tsy miaraka manangy draba io. Ok, mazava. Zaho tsy miaraka manangy draba. Ok, mazava. Nata izy tsara karaha anjely. Tsy haiko anjely zany manko tsara nitako. Nata izy tsara karaha Maria Carré, tsy haiko. Zaho tsy io vatanazy io mety reraka. Io mety matoy. Fa jery io. Nakay jery ro raha io. Miady amin'ny anakay. Bon, vatsika hely koa tipiny fanontaniana alika herve, idika resaka santé atsika io ka zavatra important amintsika olombelo, resaka fahasalamana. Hitantsika iarahantsika mahita alika herve, hitanao valana arety Covid-19 regny, Omicron, Delta, ina koa reky marobe. Na Madagascar zao hitantsika agny zao fa miparitaka koa. Za manontany alika herve par rapport amin'ny valana arety jiaby mandalo zao alika herve mba fa nagnano vaccin amin'ny vaccin Covid. Za tsara nanano vaccin. Fanafodinakay Jamala. Zaho tsy manano vaccin. Jamala fokaiko foana io fa vaccin. Variant rehetra atahoranao. Zaho tsy manano anio. Vatako tsy mety, vatako tsy manano anio. Zaho tsy manano vaccin. Tsisy atahoranao. Zaho tsy matahotra aretina zany anao. Zaho tsy matahotra aretina satria zaho olo mino. Zaho olo croyant. Misy finoana zany alika herve, ino finoana? Zany ametraka fampitanena anao tsy sady tsy silamo. Zaho tsy silamo. Fa ino zany finoana alika herve? Zaho finoana anakay finoana mamalagasy anakay. Ohatra zegny finoana ino ma finoana fombandrazana, fomba gasy, mamalagasy anakay fomba zaho tsy mino Jesosy. Zaho tsy mino Andriamanitra zany tsy haiko zany. Ino zany inoanao zany? Zanahary. Ilay nahary hoy izy razambetsika. Ok. Razambetsika tsara ny teny Jesosy. Razambetsika tsara ny teny Jehova. Ohatra raiky amiako nanao. Atsika malagasy. Raha ohatra atsika mangataka tsodrano. Na olobetsika manome atsika tsodrano. Anao fa navy nahita fa olobetsika manona ao anao Zanahary Andriamanitra. Navy narenina an'izany anao. Hoe ao anao Zanahary Jesosy. Zanahary foana no raha volany ndraiky razana. No? Ao anao Zanahary, ilay nahary ny lanitra sy ny tany. Ao koa nareo razana. Fa tsisy ao anao Zanahary Andriamanitra, Jehova, Jesosy Kristy. Tsisy raha zany amitsika. Atsika kaza maneky kodrabain'olo. Atsika kaza maneky kodrabaindreo. Razambetsika mivola ao anao Zanahary, lay nahary ny lanitra sy ny tany. Fa izy tsy mivola ao anao Zanahary Andriamanitra, Jehova, Jesosy. Asa mangala olo draba eo koa nareo. Bon, alika herve misy fanontaniana koa ty. Maro koa ny fanontaniana te. Vogona anao maly. Za vono za. Io raha tsakarainao ke. Fanontaniana raiky ty alika herve. Io raha tsakarainao ke. Tsy matahotra anao alika herve amin'ny andro araiky agny. Amin'ny ompa ratsy, teny ratsy ataonao, asasa ataonao aminay. Aminay boka efa tsy ataoko malagasy, zao fa aminay malagasy. Za malagasy. Aminay malagasy, andro araiky agny zany anao hoe satria anao manompa malagasy
ataonao teny ratsy pitondra, ataonao teny gasy, ataonao ompainao. Tsy matahotra zany anao amin'ny andro araiky any zany andefasandreo mandat d'arrêt international anamborina anao aminao ato. Tsy matahotra zay anao andro raiky sao de misy raha karaha zay. Zaho amin'ny français ty, zaho amin'ny nanakay aty. Karaha zaho a Madagasikara any. Lalàna anareo a Madagasikara any tsy miasa aminay amin'ny français eto. Ampidiro anatin'ny lohanareo tsara zany. Andro rajoelina zany tsy maleo. Mampigadra anakay izy koa zaho mbola amin'ny français eto. Non, za atsika tsy andro rajoelina, tsy président fanjakana malagasy misy zany e. Zany teny hoe amin'ny andro any amin'ny andro raiky any. Mety tsy anatiny mety any après tsy ho isy. raha hoe mitohy zay raha mbola zaho amin'ny français eto tsy ho isy na oviana zany. Hoe isamborana ny Luc Hervé zany. Tsy ho isy na oviana zany. Zaho amin'ny nanakay eto. Anarako Luc Hervé. Fa tsy rakoto. Ke iny mila ndeha akodrabaina akaiky hoe zaho amin'ny taniko eto. Eto ne amin'ny nanakay eto e. Madagasikara any koa amin'ny nanakay. Eto amin'ny nanakay. Zaho tsy azona ho lembelembenina zany. Ty, atodoako ty. Ary raha mbola fanjakana malagasy lalànanareo fanjakana malagasy tsy miasa aminay amin'ny français eto. Ya, bon. Mazavazava donc zegny famontaniana jiaby teo nisy famontaniana vitsivitsy boka tamina akamanokana, avy eo ankamaroany teo zany boka tamin'ny le mpagnaraka zany. De faragnatsika eto donc resaka fa satria fotoagna may mandeha. Tsisy hafa koa. Manaraka hafa le faso. amin'ny manaraka fa ty zay misy afatra ely zegny ty zegny alefako aminao. Nisy namagna zegny alefa afatra ty. Hoy izy hoe aingany afatra andeha aminao izy ty zany. Karazana tsodrano donc. Aingany ity taona 2022 ity hitondra fiovana aminao Luc Hervé. Mba voly anao mba tsy anompa malagasy olombelona mitovy aminao. Ity taona 2022 ity zany aingany ampiovanao Luc Hervé zany zany afatra. Sady apetrako aminao koa zegny misy namana ametraka izy ty. Za koa nagnara ohatry ametraka izy ty aminao. Asa karakory hoe mbo zao ampiova anao vidéo anao zany. Anao vidéo misy zavatra tianao azavaina manomboka 2022 ty zany azavainao amin'ny hevitranao fa tsy mifangaro ompa zany. Tsisy teny ratsy. Ity zay fagniriana zay zany espérance namagna maromaro aingany ity taona 2022 ity ampiova Luc Hervé mba tsy hanompa. Fanao ndray manao en direct manao vidéo anao tsy mampanino na misy zavatra tsy tianao fitondrana Madagasikara na misy critique ataonao tsy mampanino izy namagna fa le ompa io zany zay le tsy tantiny le malagasy tsy tantiny gasy zany le ompa. Sakarakory zay afaka mamaly anao. misy korananay boka Mazenga zay miteny hoe ganagana mody 22. Aminay boka Mazenga zay miteny hoe ganagana mody 22. Raha mbola anareo mbola matory Luc Hervé tsy voly manompa. Satria ompa io, izy io mamoa olo matory. Ohatra meko anareo tsy ela iny, jereo Tatandraza. Tsy naty izy. Azo voly namoa izy. Tsy zao ndo namoa izy mifoazoko tamin'ino izy, tsy mifoazoko tamin'ny ompa. Izy io velona somatsara tsy reninareo koa Tatandraza io. Ke izy koa anareo mbola matory. Anareo asoro anatin'ny lohanareo fa Luc Hervé zany tsy maintsy manompa foana zany. Satria tsika mbola matory. Fa izy koa ndraiky anareo mifoa.
Ganagana mody 22 nambaranay zay Mahajanga zay. Ino ma antony teneninao hoe fa matory zahay. Matory hoe mila mifoha. Olany any mifoha rehefa maraina ny andro matory amin'ny aliny. Fakaraha zay ka ataon'olo any tsisy olona hoe Madagasikara tsisy olona matory isan'andro zany. Aveo zao ty misy raha commentanao hitadiavinao zegny hoe le gasy jiaby zany mba tia hagnano karaha ataonao io zany hoe irevolte andrasiny misy zao misy zavatra roe toko zavera aminao hely. Tanao malagasy anao le tsy tian'olo zany anao manompa malagasy jiaby. Mety misy malagasy concerné amin'ny zavatra teneninao fa tsy malagasy jiaby. Ka tokony hoe anao zao koa manao vidéo za tsy vola hoe manompa rehefa tsy dinao ino moa mahanao anao le manompa izy teneninao eo tsy sananao voly anompa ohatra hoe tsy mifoha zany zay fa mifoha zay zao mbola tsy anikatory amin'ny alina koa zay matory zao. Ka tiako tenena aminao hoe mba préciseo zay le olona ompanao ohatra hoe babo film za zao babo film ohatra hoe misy problème zay nataoko Madagasikara any ompay direct zany anao babo film fa ianao zany olona raiky na olona roa zany manao zavatra tsy tianao malagasy jiaby zany mélangenao natao zay le problème manolo. Aveo amizay manaraka zany hoe resaka politika tsy malagasy jiaby Madagasikara ny kofa tsy manao politika ohatra hoe tsy mitolona hoe ataonao draba ataonao hoe pour isako ino tendratsy be mara alefanao misy ange olona Madagasikara any izy tsy tia resaka politika zany na mijery vaovao politika izy tsy mijery izy manao fiainana anazy izy miasa izy mamelona vadamanjanaka anazy vadamanjanaka anazy koa fa mihina tranquille mivelona ara-dalà mihina zavatra tiandreo vakansy mandeha vakansy efa mety zany aminazy izy tsy mijabajaboka na izy mitondra na izy mitondra io izy zany tsy asany loha. Donc iny zao zany aminao draba satria tsy mandeha mitolona mandeha mirevolte nefa fiainana anazy iny fa karaha zay de iny zany voalohany. Fa koa zany misy koa zany malagasy noho hoe izy efa leo amin'ny eny ty fanonganam-panjakana lava ty io anisany nampahantra Madagasikara aintsika zay matetika zany olo zany taloha olo mbola matory zay ndraiky keo fa zao olo efa tsy matory aminaka manokana taloha zany amporisina hely olo de efa mandeha milatra amin'ny arabe azonao mandeha ry mandeha mandronga-panjakana aongana zay fanjakana nefa vo maika me mahantra fo malagasy le olo mitondra eo amizay tsy zavatra miova maika me mahantra amin'ny manaraka koa zany afaka olo mandrongana resaka hoe hitan'olo zany hoe ady 16 zany le izy le olo ty azy place titondra zany izy mitarika vahoaka mandeha mirevolte ry mandeha mitolona jusqu'à fanjakana zay rongana. Ka zao zany fa maro zany malagasy leon'ny raha reny zany tsy hoe miadana tsy hoe tiako tenena hoe tsy hoe mandroso Madagasikara tsy any tiako tenena fa resaka hoe anao hoe mampatory izy anao mampatory malagasy fa mila mandalo raha raiky zay mila milatra mila ka malagasy zao ty mipréfère araka za mandiniky mipréfère miandry fifidiana na izy mitondra io na izy mitondra io zany miandry mandatambatra hiditra amin'ny élection io zany misafidy de raha tsy azon'olo tsy midikaka hoe anao mifoazan-dalana mandeha manano ataon'olo sorona azonao fa anao mahay hoe marina kitiny nefa tsika ty tsika matory hoe atsika matory hoe matory hoe bady koa tsy midikaka hoe matory ambony tibany eo izy io matory koa hitanareo le olo miteny hoe Luc Hervé izy io olo adala Luc reo anatin'ny commentaire ao fa olo miteny nanakay zao adala io ne ainareo tsara reo hoe mangataka mi amin'ny nanakay ao fa tsy hainareo amin'ny commentaire ry reo miteny zao adala fa reo mangataka mi amin'ny nanakay jerevinao tsara olo miteny nanao anao adala tsy haiko nanao tratran'izany
Fa zao hitanao ireo miteny hoe Luc Hervé ola-dala, izy io amin'ny commentaire izy miteny raha io fa mbadikao izy vona alohan'ny listy mangataka ami aminanakay manakory mana mangataka ami aminanakay izy koa zao adala marina. Anao zany teneno hoe anao tsy tiany amin'ny commentaire. Amin'ny commentaire izy miteny hoe zao tsy tiany, zao olo adala, zao olo devoly, olo tsy mpivavaka, olo mandoro baiboly. Kanefa izy vona alohan'ny lista izy mangataka ami aminanakay ao, izy koa mbola mandefa message koa hoe valio mambi demande aminakay. Ok, Luc Hervé, bon. Ajamintsika faranatsika eto. Fanareo aza tête. Faranatsika eto en direct. Merci aminao nampiantrano, merci aminao nagneky zany. Zany nangataka taminao hoe ametraka famontanena taminao anao nagneky anao nandany fotoananao jusqu'à tamfara ary nivalinao famontanena jiaby napetrako taminao. Isorako anao. Ary eto koa zegny anareo mpagnaraka ato, merci nareo jiaby nagnaraka hatramin'ny farany e. Igny resadresaka niarahako tamin'ny Luc Hervé igny, izy hitantsika igny, ny sasany hoe nietrehitra sasany maro be misy ompa, tsisy ompa, tsisy fa juste hoe famontanena napetraka taminazy igny de izy namaly. Ka magnano fisoarana anareo jiaby zaho, aminareo jiaby nagnaraka hatramin'ny farany. Ohatra hoe misy tia metraka famontanena agny afaka midriky amin'ny appel 5 minutes fa voajanontsika fa efa lava en direct ty. Misaotra anareo jiaby koa nametraka fanontaniana reny. Merci beaucoup. Za mbola miandry fanontaniana koa manaraka fa za vonona foana. Ary misaotra anao koa nametraka fanontaniana koa. Zaho vonona foana zaho. Anareo matokisa. Zaho tsy laninareo bala. Fa nareo ndo lany bala. Ok, bisous. Tsara. Ok, merci tapatsika izy fa magnaraka koa. Merci nareo nagnaraka. Mamy be nareo jiaby, bisous.